Kwemire mbaye ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya, amakuru agaruka kubikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko kubikomeje kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Uvira rero hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu, aho abazarindo bavuga yuko bafashe bamwe rero mu bakekwa gukorana n'umutwayi 23, akaba ari bamwe mu bakomeje kumara imisiro by'umwihariko barasa amasasu, ndetse amasasu yongeye kumvikana mu bice bigiye bitandukanye akaza guhitana n'abaturage bamwe na bamwe. Bibaye nyuma y'uko kandi umutwayi 23 watangaje mu buryo bweruye ko amaze kuva muri Uvira, ndetse ngo bakaba bamaze kugira ingabo nyinshi zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Hano muri Uvira kandi hakomeje kugaragara by'umwihariko icyo twakwita umwuka mubi utari mwiza, nyuma y'uko nanone uruhande rwa leta ya Kongo rumaze iminsi rushimangira ndetse rukanagaragaza neza yuko rwiteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibigendanye n'intambara ndetse n'umutekano mukeya bibashe kuba byahagarara nk'uko bigaragara. Abazarindo baje kuvuga ko bafashe abantu bagera ku 8 bakekwa ko bakorana n'umutwayi 23. Tugiye kubigaruka mu buryo burambuye, ndetse tunagaruke ku makuru avuga yuko imibare y'abaherutse guhitanwa n'amasasu yumvikanye muri Uvira ikomeje kugenda izamuka nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Uyu mujyi wa Uvira kandi ukomeje kugenda ugaragaramo icyo twakwita ibibazo bigiye bitandukanye. Mu gihe kugeza amagingo aya ngaya, amakuru avuga yuko Human Rights Watch ikomeje kuvuga ko kuva muri Uvira kwa 23 byasize abaturage mu menyo y'abazarendo. Ndagaruka kuri RDC yamaze gukupa internet muri Uvira, ndetse n'andi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi by'umwihariko agaruka ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Muri Uvira by'umwihariko ibintu bikomeje guhindura isura imasisi, naho abazarendo by'umwihariko bahanganye n'ingabo za leta, abazarendo bahanganye n'ingabo za M23 mu buryo bukomeye cyane. Hari n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda avugwa, reka tuyarebere hamwe muri kano kanya tumenye byinshi mu bikomeje kugenda bivugwa. Mwese rero mbifurije kugubwa neza, mbifurije kugira ibihe byiza cyane, mbifurije kugira impagarike ndetse n'ubugingo. Niba uri hano mu Burundi, reka ndakwifurize kugira ibihe byiza, nkwifurize kumererwa neza cyane. Niba uri ngaha mu gisagara cya Bujumbura, ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'Igitega, uri Bururi, uri mu Kayanza, uri Mwaro, uri mu Cibitoke, uri n'ahandi hamwe namwe, mwese reka ndabifurize kugira ibihe byiza cyane, kandi mbifurize kugubwa neza cyane. Nyamuneka niba uri mu Rwanda, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi, rwose reka nkubwire ngo komeza kugira ibihe byiza kandi ukomeze kumererwa neza cyane. Nyemera rero n'ubundi turebere hamwe amakuru agezweho muri kano kanya, amakuru n'ubusanzwe agaruka ku bikomeje kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari, yibanda ku biriko biravugwa hirya no hino nk'uko bigaragara. Amakuru akomeje kugenda avugwa nuko muri video yamaze kugenda ishyirwa ahagaragara, abazarindo bafatanyije n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za leta ya Kongo bavuze ko bafashe abantu by'umwihariko bari hagati ya 7 ndetse n'8 bakekwaho gukorana n'umutwe wa 23. Ibi ngibi bitangajwe nyuma y'uko kandi umutwe wa M23 yarutse guhishura ko amaze kuva muri Uvira, ndetse kugeza amagingo aya ngaya uyu mutwe ukaba waranashimangiye yemwe ukanagaragaza neza yuko witeguye witeguye gushyikiriza uyu mujyi n'ubundi amaboko y'ingabo za MONUSCO zidafite aho zibogamiye nk'uko bigaragara. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda tugera avuga yuko nyuma y'uko M23 ivuye muri iki gice, haba by'umwihariko haragaragaye umwuka mubi, umwuka w'intambara nk'uko amakuru tugera bivuga. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi guverineri wa Kivu y'Amajyepfo waravuye muri uyu mujyi wo ku ruhande rwa leta ya Kongo yavuze ko hari amakuru akomeje kugenda avugwa yuko haba hari abarwanyi bamwe na bamwe baba barasigaye muri uyu mujyi, bityo ko bakwiriye kwitonda. Ariko kandi amakuru akomeje kugenda tugera avuga yuko rero abangaba ari bamwe mu bagiraga uruhare mu bigendanye no kurasa amasasu aremereye cyane. Icyakora yandi makuru avuga yuko aya masasu yaturukaga ku ruhande rw'abazarendo. Amakuru rero yizewe akomeje guturuka mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko n'umubare w'abantu by'umwihariko bamaze iminsi bicwa barashwe wiyongereye ku buryo rero bugaragara, bikarushaho gukaza umwuka w'ubwoba n'umutekano muke mu baturage. Mu makuru ya mbere naye nababwiye ko by'umwihariko havugwa ko hapfuye abantu bagera muri 5. Icyakora amakuru twashije kumenya avuye mu nzego z'umutekano yemeza ko mu ijoro ryo kuwa mbere ishyira kuwa kabiri hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2026
gatandatu umubare w'abishwe warenze 10 haracyakorwa iperereza n'ikorwa arishakisha n'ubundi ryende mirambo kuko rero hari imiryango ivuga ko yabuze ababo. Icyakora uruhande rwa leta rwongeye gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko rwitandukanyije n'ubu bwicanyi, rukanavuga ko kandi umuntu wese uzagaragarwaho ibikorwa bigendanye n'ubusahuzi n'ubu bwicanyi by'umwihariko azahanwa mu buryo bukomeye cyane ndetse ashobora kuba yanakwicwa. Gusa ibi byabaye nyuma yaho rero mu mujyi wa Uvira humvikanye amasasu menshi cyane mu ijoro bivugwa ko yaraswaga n'ingabo za FARDC ku bufatanye na FDL n'imitwe y'abazarendo. Mu bamaze kumenyekana mu bishwe rero harimo umugabo wo mu bwoko bw'abapfurero witwa Kadeo wari umushoferi wiciye rero mu gace ka Kamburungo ashinzwe rero gukorana n'umutwe wa M23 nubwo nta bimenyetso byigeze bitangazwa na FARDC byemeza ibi birego. Undi wishwe n'uwitwa Amayele warasiwe ahitwa Kavimvira. Hari kandi undi muntu wiciwe muri quartier ya Nyamyanda mu gihe rero amazina yari abandi benshi atari yamenyekana. Aya mahano kandi abaye mu gihe umujyi wa Uvira ugenzurwa n'ingabo za leta ya Congo FARDC, FDLR, abazarendo ndetse by'umwihariko n'ingabo z'u Burundi n'abacancuro nyuma y'uko M23 iwuvuyemo mu ijoro ryo kwa gatandatu w'icyumweru gishize. Abaturage bakavuga ko ibikorwa by'ingabo zirwana rero ku ruhande rwa leta bidashobora rero kwihanganirwa, bagasaba ishyirwaho ry'umutekano urambye. Bamwe mu baturage rero bagaragaza ko mu gihe M23 yagenzuraga uyu mujyi bari bafite amahoro n'umutekano nyuma y'uko yawigaruriye tariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize. Bavuga ko kandi igitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika cyatumye M23 uvamo mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'amahoro, ariko ingaruka z'icyo cyemezo zikaba zikomeje kugaragara mu mibereho y'abaturage. Umwe rero mu baturage bo muri Uvira we yagize ati nta mutekano dufite, birasaba ko rero abantu birinda kuva mu nzu. Yakomeje anagira ati niba M23 yadukundiraga ikagaruka ikadukiza aba bajura twabyishimira, ntitubashaka na busa. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi kwinjira kw'ingabo z'abazarendo ndetse na FARDC hano muri Uvira birasa none ku rundi ruhande n'ibyakiriwe neza n'abaturage, aho bamwe bagiye bavuga ko bishimiye kongera kubona ingabo za leta ya Kongo zigenzura uyu mujyi. Byumvikana neza yuko hano ku butaka bwa Kongo ndetse no ku ruhando mpuzamahanga buri ruhande ruba rufite abantu barushyigikiye cyangwa se bumva ko ibyo ruri gukora byaba ari byo. Usibye kandi ubwicanyi ingabo za FARDC zikomeje gushinzwa nk'uko bigaragara, kandi bakomeje gushinzwa gusana imitungo y'abaturage, kwiba ndetse no gusenya ibikorwa remezo mu bigo bya leta ndetse n'ibyo bikorera ku giti cyabo byakoreraga muri Uvira. Ibintu rero bikomeje guhungabanya umutekano n'ubukungu n'imibereho y'abaturage. Abaturage basaba ubutabazi bwihuse, ishyirwaho ry'umutekano uhamye ndetse n'ikorwa ry'iperereza ryigenga ku byabaye kugira ngo by'umwihariko abakoze ibyo byaha baryozwe ibyo bakoze kandi umujyi wa Uvira usubizwe by'umwihariko mu nzira y'amahoro arambye. Nubwo bihagaze bityo ariko kandi uruhande rwa leta ya Kongo rwo rukomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko hakomeje gushakishwa inzira za nyazo zishobora gutuma rero amahoro n'ituze byongera kuganza. Ariko kandi ku rundi ruhande bakaba bamaze gutanga ubutumwa ku muntu wese bizagaragaraho ko yaba acumbikiye umwanzi cyangwa se bakorana cyangwa se agasanganwa intwaro cyangwa se bikagaragara yuko yaba yaragize uruhare muri bira bikorwa bigendanye n'ubusahuzi ndetse n'ubujura biherutse kugaragara ko ngo azahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi rero bikaba bikomeje kwerekana uburyo uruhande rwa leta ya Kongo narwo rwaba rukomeje kugerageza kwerekana ko rwagarukanye ingamba nshya kandi ingamba zitanga icyizere, nubwo ariko M23 yo itabibona. Ngaruke kuri raporo ya Human Rights Watch, raporo ikomeye cyane. N'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko kuva kwa M23 bitunguranye mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku itariki ya 17 Mutarama 2026 byasize abaturage mu kaga gakomeye cyane biturutse ku mitwe itwara gisirikare y'abazarendo.
ku gicamunsi cyo ku itariki ya 18 Mutarama ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'Abazalendo zasubiriye mu mujyi wa Uvira wa kabiri munini cyane muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bari bawumaranye ukwezi kurenga bavuyemo. Human Rights Watch ivuga ko imitwe yitwara gisirikare y'Abazalendo ihabwa inkunga n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ifite amateka rero yo guhohotera abaturage mu turere ibigenzura. Clementine nkuko bigaragara n'umushakashatsi mukuru mu biyaga bigari muri Human Rights Watch yagize ati ko rero ingabo za Kongo zihari gusa ntibizaba bihagije rero kugira ngo birinde abaturage Wazalendo nibakomeza gufasha rero cyangwa se kwihanganira imitwe itwara gisirikare ihohotera abantu. Yakomeje agira ati abategetsi ba Kongo bagomba kwihutira kugarura umutekano ndetse no kurinda umutekano w'abaturage bose harimo n'abanyamurenge. Mu nkuru kandi igaragara ku rubuga rwa Human Rights Watch havugwamo ko binyuze mu buhamya rero bw'abatangabuhamya ndetse no kugenzura amafoto na video byafatiwe rero byafatiwe habaruwe rero ibikorwa by'ubusahuzi bukabije nyuma y'igenda rya M23 abasahuwe ingo amaduka ndetse n'amatorero n'inyubako za leta harimo rero n'ingo z'abanyamurenge. Human Rights Watch by'umwihariko yakurikiranye kandi yemeza aho rero amashusho yerekana abantu batamenyekanye bambaye rero imyenda ya gisivile basahura urukiko rw'umujyi, itorero rya Methodiste risengerwamo rero n'abanyamurenge, restaurant, inyubako y'ibiro bya leta ndetse n'icyambu cya Karundu yafatiwe kandi yafashwe hifashishijwe uburyo bwa geolocalization. Amakuru kandi aturuka muri Uvira navuga ko abantu benshi bakomeretse by'umwihariko kandi Human Rights Watch iri gukora iperereza kuri raporo z'ubwicanyi bwakorewe abasivile kuva M23 yava muri uyu mujyi wa Uvira. Umuturage wa Uvira yagize ati duhangayikishijwe n'umutekano wacu, ati ubu ngubu hari ibibazo by'abasirikari cyangwa se Wazalendo bazenguruka basaba telefone z'abantu bakabarasa. Human Rights Watch kandi ivuga ko yasuzumye amakuru yizewe avuga ko imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo yabujije rero abantu guhungira mu karere ka Haut-Plexio, akarere k'imisozi miremire ibarizwa muri teritwari za Afizi, Mwega ndetse na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, bitera abaturage impungenge zo kumenya inzira ziri nyabagendwa nyuma yo kugenda kwa M23. Izi mpungenge kandi zishimangirwa no gukomeza rero gufunga imipaka ku Burundi nk'uko bitangazwa. Bashimire mwese, mu kanya ndagaruka ku gihugu cy'Uburusiya cyavuze ko kigiye kwinjira muri gahunda zo guhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe, twongere gusura mu masaha imbere.